Pozdrav iz Dentelija. Ja sam doktorica Martina Karlo i danas ćemo pričati o izbjeljivanju. Vrlo često postavljeno pitanje od vas pacijenata i evo pokušat ćemo danas dati odgovor, jedan umirujući i ohrabrujući odgovor. Izbjeljivanje može biti razno. Znači, zubi mogu postati bijeliji i sa upotrebom takozvanih pasta za izbjeljivanje i sa samim pjeskarenjem. Oba uklanjaju vanjska obojenja zuba, nastala od hrane, pića itd. I zubi uistinu djeluju onda svjetlije. Međutim, loša strana toga je da će zubi postati opet tamniji ukoliko se koriste ista hrana, isto piće. Pravo izbjeljivanje, kad govorimo uistinu o izbjeljivanju, je ono unutrašnje izbjeljivanje koje se radi tako da se koristi ili karbamid peroksid ili hidrogen peroksid. Ali taj dio je nebitan za pacijenta. Ono što pacijent mora znati da se može izbijeliti u ordinaciji ili kod kuće. U ordinaciji obično koristimo 35% hidrogen. Znači, sastojak je najaktivniji i najjači. I samim time izbjeljivanje je najefektivnije. Kućna izbjeljivanja sa takozvanim kitovima, udlagama i gelom obično su 16%. A svi komercijalni proizvodi koje možete naći u trgovinama, na internetu itd. obično imaju dozvoljene sastojke od 6%. Svi oni djeluju. I to djeluju na način da djeluju samo na pigment zuba. Znači, to je odgovor na pitanje kada pacijenti pitaju da li to šteti mom zubu, da li šteti caklini. Uglavnom, djeluje na pigment zuba. Aktivni sastojak kisika djeluje na takozvanu dvostruku vezu u samoj molekuli pigmenta. I on tu dvostruku vezu rasklapa na lanac gdje se onda svjetlo lomi drugačije i zub izgleda svjetlije. Ako se radi u kontroliranim uvjetima, što to znači? To znači da ne pretjerujete, da ne izbjeljujete svako mjesec dana kod kuće, da se ne koristi hidrogen velikog postotka u čestim razmacima, onda je izbjeljivanje efektno. Izbjelit će se upravo onoliko koliko vaša genetska struktura zuba to dopušta. Neko ima stabilniju vezu, neko ima nestabilniju. To je kad vidite kod nekih ljudi gdje se izbijeli na onaj wow efekt, a kod nekih ljudi je onako. Ali to je, nažalost, nije do gela, nije do ordinacije često, nego do strukture zuba i do tog genetskog zapisa pigmenta zuba. Tako da izbijelit će se uvijek do vašeg maksimuma. Ono što pacijent mora znati da zub ima tendenciju vraćanja u svoje prvotno stanje, znači za nekih 1 do 2 dana zub će se htjeti vratiti barem za 1 do 2 nijanse u svoje početno stanje. A isto tako treba znati ako prečestom upotrebom kitova, odnosno udlaga i gelova kod kuće, on stvarno može naštetiti svom zubu tako da on postane tanji i prozirniji od prevelike i prečeste upotrebe i onda će zub izgledati suprotno od željenoga. Izgledat će sivkasto jer je pretanak, a može izgledati i žuće zato što će prosijavati dentin. Dentin je ona žuta struktura zuba koja je ispod cakline. Dakle, izbjeljivanje je odlična stvar i moramo priznati svi volimo svjetliji i ljepši osmijeh i to je sinonim uvijek za lijep osmijeh. Ali uz kontrolirane uvjete i naravno u dogovoru sa vašim stomatologom.